ikhulumeka ukuthi kambe kuyingoti nganani uthi ungetwa bona ingoti angathi uma bekuvakala kahle yini keba ke kube mhlawumbe angiphinze ithi tebefunene kuyingoti nganani kuthi ungaboni ingoti kumbeke labahlakaniphile kumbe mhlawumbe nalapha kwathi ekuchaza lapha vele ni kama khansi uhleti eceleni kwakhe lomunye utamchazela ukuthi ingonyama bakathe isho ukuthina isho njalo bekunene ingonyama ithi kambe thina njengemaswati utaba nini lapho sitaba nemona khona kambe ngemidlalo yethu yonke imidlalo uyawube udlala ibhola noma ngigidze masiko noma mhlawumbe wenda ini noma mhlawumbe wenda ini kutaba kunini lapho kambe sitaba nemona khona lesikhalo lesikhulu oyibhola nayi yamalala oh akusekelwa njengoba phela nali bandla la ka-MVA livule umganga wonke kambe ke ngiphi indlela yokuthi alilekelelwe kuze kuthi le midlalo yonke isekelele nasi indzaba la ikhona kumbe mhlawumbe kambe kuqhathisa kahle lokhu ingonyama kambe lekhuluma ukhona into ngathi ngaliqingo lwakhe nathi incingo lenishutha ngathi nje bomsandi alithengele ukuthi alugqinele umbulala alugqinele uveta ingodi agqinafa alahlekelwe kambe ngisho bonke vele impeleni bakabo ngiyothi wathi ngaliqingo lwambulala ukhona yini umuntu kambe longathenga imoto lo yakhe athi oqa mina ngiyithengile nje kambe ngiyithengele ukuthi noma labanye ngabathi thuthukisa ngathi imoto cha mina le yami ngiyithengele ukuthi ngifuna ingibulale ukhona yini umbuzo ke uthi ke nangabe kude siteleni umona ngetimpilo tethu udlale ngemotolo wathi sekugcineni umphefumulo utawuphuma kumbe lo mphefumulo vele phela kungete kwaphuma wakho uwedwa uphume kumbe mhlawumbe uphinze kumbe mhlawumbe ulimate labanye yiwe lapho ke ibuta khona ukuthi ke yingoti nganani ungaboni ukuthi kambe usengotini nakuke vele phela ndayisho khona bekungaba njani njengoba phela emaphoyisa noma mhlawumbe aspekile speed trap noma yasekhuta noma khona emasayini noma khona ini athi umuntu ngishayela yami imoto nale speed lengisigijimako angasicethi sonke lesibekwe ngumlumbi lapha emotweni ngaloko ke mina nangabe ngigijima kakhulu alidzabuke lo luthi ngala ubonakala ukuthi selungale keba ke nasho ukuthi akadzabuki vele kugcina njoba aluzange sekaludzabuke kodwa ke letingoti onke lamalanga sigijime tikwayo umbuzo ukuthi ke nangabe ngisho ukuthi ke njoba phela nisolo sigathe ukuthi uyawudzabuka kodwa ke kambe kuvela kumbe mhlawumbe ihlupheko sebakhala kulelakhalela sebakhala kambe siqonza nganani lokuthi noma iyakho le moto ke kuphile vele wena noma kumbe mhlawumbe kambe lolwakho loloqini
iqiniso liyethi wena uphile vele noma nguwe kambe lokhiphe konke letindleko takho uthi konke kuthengwa nguwe na petrol wakho konke kodwa ke gcineni uphile vele budlapha kambe balokhu bemeta lokwakho ukuthi uthi kwakho uyatiphilela ila vele jophela uphila ngoba vele konke lokuphila kwakho kusekela thina sonke maswala lo uthi ke cha yami imoto lokani ayikaliqedzi luthi ngayivuthela nje ifike la ifika khona awutibekini kumbe mhlawumbe engotini iqiniso lithi utibeke engotini umbuzo ke uthi ke noma ngabe bokhanuka kudibulala impilo yakho phela ngoba phela uqaba ngathi yakho kumbe mhlawumbe impilo uyithathe ke intsambo ke kambe sothi khungile phela ngoba phela awufuni ukuthi uyosibulala thina lapha emgwaqweni yakho ile mpilo kambe lothi khunga ngakeyo lapha eTolo njoba noma ngabe phela wena uyatikhunga kodwa iqiniso linye ukuthi thina siyakuthanda siyakudzinga kambe bamba ilingana njani ukuthi wena utiqaba nje ukuthi wena cha lase ufikele la ufike khona uthi kuhlungu bami nobambe mhlawumbe nobunanzi bakho kambe sobugcina la mfana kuyisintsambo kambe ngetsile impilo isho ukuthi njoba bamba wanithathana nje la anithathana nene ukuthi kumbe niyawutijabulisa nine lema ground engabe wena ungayidlala utibukele yini njoba nemaswati lena abhadala imali tawo ahamba ubukela wena kambe lobumqoka bakho kutati eveni ngamunye sekutana nganani thine kambe bamba manje ngemaswati ukuthi cha njoba lelijala lapha ngesheya sonke bamba sonke lesigodi kumemhlabeni kambe sala siya vele uyathiwa nje lo mfana walapha vele uhlala ashayela kanje awethusi nje noma ngabe wendani uyatiwa ukuthi vele kwakhe kodwa umbuzo omunye uthi ke mzukwana alimala afa benimbuka nonke ni kambe ninibonge nje maye wente kona ugcina file uphutile nekufa abefanele kufa kulela langa lela kumbe mhlawumbe kambe leqala iqiniso ukuthi alisho njalo kodwa ke umbuzo omunye uthi ke emaswati kunini lapho atawufunza khona kwekutana ngesikhathi esifanele kwekhuta ngesikhathi into isekhutela hayi ukuthi utawumela ukuthi cha ase uthi asambene emlidzelweni sebamfakile eboxini sekufanele ukuthi kambe akombe walqwa wehluleke kwekhuta into ngesikhathi esifanele ingane kwane nayisi ukuthi njoba tonke letinto kambe tenteke embi kwethu sikathe ukuthi cha konke kutawentwa ngemaphoyisa konke kutawentwa kumbe mhlawumbe ngemaphoyisa akangibone emaphoyisa abhekele wathi amaphoyisa angaba manengi yini kwengathi nesive angaba manengi yini kwengathi nesibona umonakalo njoba ngicabanga ukuthi mhlawumbe sonke nje silapho ngoba kumbe mhlawumbe kambe likhulu lethu lapho yakhanza sibe mhlawumbe vele kambe siyashayela liqiniso lithi labanye bethu khona la uthi biliki imotolo miyekele engce akatengce uyambona lo muntu ukuthi lengembili utamkhanza kambe igoqeni imotolo umbuzo uthi uzambona gwenqa agijima ayalela lapha ajakele khona ngoba Bpard lokuthi noma ungamisa umbuto ethi ujakele phi emnganami kuthi nempendulo ngakutshela yona uthi yini mbamba lala iqosha kodwa
ukusempela emgwaqweni awathi fele bona umjathuliswa ngile moto noma unjani ngoba ngihle ngibevala bathi hey igijima kancane lingabelele igijima kakhulu kambe yengayiphi ngoba nintonke egqineni nomngahambisa lunwa iyefika la yakho inkinga ukuthi ke nabo laba kambe vele empeleni bakasicephetelo abasitsheli ukuthi imoto yeqala leyaqala kubulala liswati yayingu nombolo yayo wayithi ethuka nganani maswati nakuthiwa imoto lukani iyabulala kama setibulale nakangaki timoto lukani solo namhla solo tibulala abantu kodwa sekwendiwe yonke imidala akusingoti ke leyo lokuthi ke kambe uthi umbona akwenga noma bemhlabeni vele beleni uyanenga nikhwebane nonke nithi lo awusasukelwe lo siye kuye sonke ngoba yena uyingcenye yethu thine kuphila kwethu thine sonke emaswati simdzinga ngoba nathi siphila ngoba khona yena kaba ke yena ukhetha ukuthi no ufuna ukukhetha labanye emkhathini wethu lakhayathi bemhlabeni utawufana vele kufanele ngani lo kube mhlawumbe abengakhetha wena uthi ufuna kufana nawe wongabonga yini liqiniso libambambaliye ukuthi wongeke ubonge umbuzo ke uthi ke sephutana kufika kuphi ake bamba ukhona lokhuluma kahle lapha uthi oh cha akugcwala stadium le elwanananeni estadium ngalela la yebo ke nazo so kambe stadium usigcwele keba bekungete kwaba kuhle ukuthi sithi nje lonyaka le stadium uma sigqwala sawuphuma nesifungo sonke ukuthi kude ingoti letawendeka wonke lomnyaka sifunge nje ukuthi kude ingoti itawendeka hayi ngoba kumbe mhlawumbe asifuna ukugijimisa sathi imoto ukuthi atisenze speed kodwa nje sifuna ukuthi kude ingoti itawendeka inteke nangu umbuzo ke kwamele mali lebhadalwa ngeMVA letingoti iyaguqulwa le mali losoqa namunyaka uphelele wonke kude lokubonakalako ukuthi vele mbamba ngathi ingoti njani kambe sikete sakhula yile sikhwama imicabango kumbe mhlawumbe yelive kumbe mhlawumbe yena MVA nasabike Ingwenyama eNtosini wona sibathi siyabuka nasikhwama ungathi maswati atiphethe kahle kambe siyakhula ingeke yabuya inkambi Ingwenyama cup kabili ngeminyaka ingeke yabuya Ingwenyama cup vele kabili ngeminyaka umbuzo ke uthi ke sikhetha uthi cha ayithathwe le mali iyondla letingoti kumbe mhlawumbe ntangemabongo letidalwa ngilabo cellphone letidalwa kumbe mhlawumbe nini ngeke ngakhuluma kumbe mhlawumbe ngamankanjani ngoba nini utawuthi umuntu ngoba phela mankanjani vele kwehla lizulu ezulwini latophisa mankanjani lo hambe emhlabeni kodwa ke naye lo lothengisa kambe mankanjani namambuta nje ukuthi hey kunika twa mankanjani wena lokuthi kambe beni utathi sobathengisele lo mankanjani wakho ubabona ethi hawu sebaphelile ubayekele bahambe bawungena emotweni nta awushayeli ngani maphoyisa yebo maphoyisa uyani naba cha phela angisho lokuthi kambe bamba emaphoyisa afike abagole bese awabopha abavimbe lokungaphumi nale moto lokani ngoba nini
uyatibuta ukuthi yena lo mnikati noma kanjani lapha nase kuthola umuntu uyabhadla lesibhedlela ubhadliswa kambe kulo man kanjani lamnike yena la ngibalo lapha inzabo uyatothenga lo man kanjani sawufile lo muntu kambe akunciphile libandla lakhe man kanjani la ushona kuphike lo muntu loyo nje ke kuthi ke ngoba phela yena kumbe ngoba phela incumbi yabo yakhanza ukuthi nabo lapha bathengisa man kanjani vele kube mhlawumbe bona abayisi le lona nene yena nje kambe ngizwa ukuthi ondle kube mhlawumbe kambe labo vele phela emndeni wakhe ngiyabona bamba kambe bele ibuti Ingwenyama ukuthi kunini lapho live la kaNgwane Tapa vele nemona uma kungathiwa nje kuthathwa thini lesithanza imidlalo ngoba ngempela mhlawumbe ungakhanza ukuthi ihalf yale live ngithi thine kambe sanza umdlalo kepha ke uma singathe khutha siphinde sekhutane singameli ukuthi emaphoyisa singethe saseva into emnene liqiniso lithi singaseva kepha ke yonke into ayendeki ilanga linye mina nje angathi ukuthi ngabe mhlawumbe kambe yena CEO noma mhlawumbe uhle kube mhlawumbe umuntu umgejayi lo mbiko ngoba niwathi lo mbiko ungabophuma ngeliviki ngoba lesithombe leso singasho lokho ukuthi ayikhona ungathi kambe sithi ngwabathi yini ungathi kambe siyathi ngwaba kambe sitobuya kahle lapho ukuthi oh silo angithi kambe Ingwenyama nasemcethe kudlala nje njengoba solo nidonsana la itawuba nani le ekuhambeni imzukwana seseyinika kambe letishumba 10 kambe sikhona yini kambe mbamba emahloni nasekubonakala ukuthi cha vele tingoti sekude vele awusile inkosi asale isibona sesevile Ingwenyama ndona sesicela ukuthi kube mhlawumbe lenkomisho yenkosi ibobuya kabili kumnyaka singethe saphila yini thine badlali na liqiniso lethi singaphila umbuzo ke asikwendile lo sinakhunjutwa ngibani bemnene asathi bemnene ukuthi umuntu angabonga athini Solomane kambe mbamba baqalile vele kusenjetwa nathi nje sihamba kambe mbamba basawubika Ingwenyameni sine mdlonga lomkhulu uva ukuthi Solomane eqalwe kusenjetwa njengoba asho nje lomyela lapha ukuthi nase stadium nangabe kumbe mhlawumbe kambe vele khona utawusho ukuthi yena kukhona lokwamthunuko usotawuvela lo mhlawumbe lombiko lo akukuhleleni ke ukuthi ke kambe asichubeke ngako lokho kokuphela kafishane bemnene ithi Ingwenyama imidlalo nayo iyayilandzela kuma bobona kutse iyayilandzela nasemaphepheni siyayibikela nanathi kambe lesikubikako ngoba phela noma sibika thine kambe nokubika Ingwenyameni ubika lokukhumbulako nabalabale bangathinwa kulanyana nepopolo tabo vele ngeke bapopole bona ibone mbamba ukuthi cha shothi lapha lisele emlonyeni bese kuyakheka vele kubonakale afishane bemnene imbube emhlaba ithi kambe beleni imidlalo ayichubeke njengoba kambe solumihle live kambe lihlale kambe livala umsindo lomnanzi emagroundini kambe vele beleni wayo kambe leyo njabulo ngoba nakujabula live kusuke kujabula yona lengekhathi esigodlweni ayethe